university akangira ngo mwana arimo namuronda takamanyire ahari ngo arimo namurunda ngo akore nabandi bigize ubwo asinya 6 konka nanye namujantona kandi kwa ratari wanje yokunu hano murondera huma so aho witi yangambara kugira ngo nangwa ngunyisi kureka we akajya kunamburiranya ngo akana acondoza ubwo yagira unatekwa kuza mu mateka yaheza kushanga ngo eshonga nizikwatanana nabishomero kubine okumukeita abanyamateka baroho izo songa utekwa kuzamo zene zasanganise bakwata abo kutagendera mu mateka babinde no kumukita Mwambari Francis orishento w'umwana yashobora ngo necyabuzima bonka abanyabuzare bo mwana tibashemerirwe na nabebembezi bishomero ahabo butatwara ubujunanizi bwana no kora ikibabire bashemerire gukora inshemize ahabo kugira ngo umwana there is negligence ya demonstration ahabo kuba umwana wabwire ahasanda akabura bakabasa kwikinga rukoro bakamunda akabura yatashimiye kuba narombe gishaha ibi byo nashimye kuba immediate action mande babona umutumbo benenshiyo banyehi omwe ombanyabuzare bo mwana nawe yagira ngo neco busasi okushanga ngo ni baferwa ensinganto ebire ine kiroto chamani na mnonga ngo kandogo abira inene mico mirungi busasi ferwa youth umwana oine discipline kumara kandi oine vision mukushoma neco busasi nka family yitu ogu yasimabe byo kwerinda okureba ngo bakozero buceka ihembe okurebeka ngo mbiri go mwana wabo gwarebeka aho yaterero muranga ahabukiri kukwataho okureba ngo bafeyo ahakushomesa abana sima abantu police officers most especially our brother Judge Toyanze Lawrence atawentebe kansayona akareka ngo yatwereza amani and courage kureka ngo twitwabona kandi umuranga kwabo abantu bona bageza aho batwasa ekicyangu mnonga kinkeruka naco encouraging buri muntu ashomesa umwana kugira ngo ekisaga yabo twatine mu education mu kayitu anabasa kubaho akacyankaranyuka Mashoto musime ayino muranga ugiyaterera amashomero ombwirobu ari kugira ngo bashemerire kugira icyo bakora kwaburaho abamashomero ubona kugira ngo bagume ne bamanaginga such items nka toilets mu checkinga bamanye ubwire bareba ubwire ubuzima zire bagumwe baziceckinga kugira ngo ni case bareba ngaraho possibility yo kugira ngo damaging cage yo kugira ngo toilet ni basabwo mwitaka barebe kuba gikorozinga amakuru agagasha kwa Gerard Tugume omuri Sheema